Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu uginqa njengebhuzu majishiqomani. Bathi umfana empandla semncane ontanga amadeda bethi mdala nti cha. Ingane ehlaza ce. Ufunza abaphathi bezoncamalalo Delibishelezi bathi Ntombo zimdonsa ngetshebe. Zithi umuhle webhutsu umuhle wamajishiqomani. Ake ngithathe leli thuba ngibingelele insizweni. Ngithemba ukuthi abantu bayaphila la bekhona. And yonke into ihamba njengoba behlelile. Kunensizwa nje ngibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi ke sawubona mqeqeshi ngiyethemba uyaphila. Well mfowethu ngiyaphila njoba ngisho ukuthi nawe ngithembe la ukhona ukuthi yonke into njani ihamba ngohlelo. Uthi umfowethu ke mfowethu ngicela ungibonise la. Ngiyinsizwa eneminyaka engu26. Well mangabe usona 26 usukhulile. Uthi umfowethu ke nginentombi esengithandana uthi mfowethu nginentombi esengithandane nawo 6 months and siyathandana impela uma ngibuka izenzo zayo. Good. Angibongele mfowethu uma ubona ukuthi lo muntu nayo njani uyakuthanda uma izenzo zakhe zinjani zikugculisa. Cha, angikubongele lapho. Kodwa ukubongeleni kwami kuumsebenzi wami ukuthi ngenze njani ngikukhumbuze ukuthi kulonyaka sithini uma ungakamhlabi lo muntu njani akakabi intombi yakho. Yabo. So uma nje ukuvuma kwakhe ukuthi nawe uyakuthanda but uma ungakaze umhlabe fanele wazi ukuthi lo muntu njani akakabi intombi yakho. Even inkampani mfowethu noma ke ngithi nje ugovernment angasho ukuthi uyaqasha but bekutshela ngomlomo. Uma ungayitholanga iappointment letter encwadi esayiniwe eshoyo ukuthi cha siyaqasha for le position or for le post le, uma ungayithola leyo ncwadi uyafana nomuntu njani ongakaqashwa because leyo nkampani ingaxosha nanoma inini. So iappointment letter njani ibalekile ngendlela eyisimanga. Yebo. So kanjalo nentombazane ke ukuvuma kwayo ngomlomo akwanele. Deep down wena kufanele wazi ukuthi lo muntu njengoba ungamhlabi akakabi intombi yakho. So nomthwalo ekufanele wenze njani ususe emahlombe akho. Ngamanye amazwi fanele njani fanele uzame ukuthi wenze njani incwadi uyisayine fanele wenze njani umhlabe. Uma ungakwenzi lokho ungalinge uzitshele ukuthi intombi yakho. Yabo. Angisho ke phela ukuthi uziforce ngumuntu ngenkani cha. Impilo yakho ibalekile ngendlela eyisimanga. But kufanele ukwazi nalokho ukuthi mangabe ungamhlabi akakabi intombi yakho. Uthi umfowethu ke and kufanele ukwazi lokho ngoba yabona ayikho into ebuhlungu njengokuthi uthandane nentombazane let's say 6 months njengobusho niyakhiphana anikhiphani uyamkhipha niyahamba nispend imali yakho spend isikhathi sakho energy yakho but after 6 months bese ithi intombazana yazi futhi lento yami nje angiyibona ukuthi yaba incane zvele siyeke. Cabanga. So spend imali yakho waspend isikhathi sakho energy yakho lo muntu sethini sethi nje akayiboni lento yena ukuthi yaphi. Yabo. So wena lapho uma ungakazi umhlabe hey ave kubhlungu ukuthi umuntu akushiye ungakazi wenze njani umhlabe naye mehamba uhamba kalula sinqobe esinjalo ngasithatha kalula. But uma usokwenzile kufanele ukwenze wayithola iappointment letter it's a different story. Na as much as ecabanga into enjalo but angafisa ukuthi iqala akuvezele afise nilungise leyo nto because wayithola appointment letter. So ibalekile appointment letter uma ungazi uyithole mfowethu ngiyakutshela uyophuka inhliziyo ngendlela esimanga. Remember ungaziforce umuntu. Impilo yakho ibaleke ngendlela esimanga. Cabanga usuyajele uyoboshwa nje ngaleyo round usiforcile umuntu. Uyabo. So kunjalo uma ungazi umhlabe akakabi intombi yakho. Kufana nenye insizwa nje uthola ukuthi umuntu umdala una 26 njengayo lensizwa uthola ukuthi uthandana nevirgin. Uzodlani ngempela masikhulunywa uthemba ukuthi uzodlani uthandana nevirgin. Uzodlani? Hayi mqeqeshi ubambo lwami ngiyamthanda. Ubambo lwakho uzodlani udlanike njengoba kuubambo lwakho. Yabo. So ezinye izinto lezi kufanele uzibheke
uzicabangele ngaphela mangabe ungazicabangeli wena well akekho munye yobhubha indlu yakho cabanga una 26 yophela nje indlu yakho wazi ukuthi ukushaya indlu yakho nje kuphela awutholi lutho but unjani uthi nomuntu othandana naye yabo hayi umqeqeshi ngiyamthanda lo muntu after 3 years ke umqeqeshi uyobe sengivulela nami sengikwaziwe ukungena hey inkosi yami hey but asiqhubeke uthi mfowethu ubuye angivakashele kodwa asikaze silale naye asikaze inhlobo sizithokozise ngokucansi so njengoba ngisho ukuthi uma appointment letter ungakayitholi lo muntu akufanele uthini wenze intombi yakho so ngamanye amazwi le akakabi intombi yakho ungasho nje ukuthi usisiyo njani ozwana naye noma umaziyo noma ungayibeka ngayiphi indlela but ungasho ukuthi intombi yakho because i-appointment letter akakayitholi yabo nakhona mfowethu kuyakhombisa ukuthi hayi uthuntu ngempela and kusakuningi kufanele ukufunde ngoba 6 months uphela kanjani u6 months lo muntu ungakazi umthole yabo so half a year wonke kanti yini leni ixoxa uma ngabe ninaye nike nihlangane noma mhlambe nigcina nefoni yabo zonke lezo zinto yabo so uma umuntu uhlangana naye njengoba uveza la ukuthi uyahlangana yini kanti leni ikhuluma naye ukuthi angaze kuphela 6 months wonke ungazi umthole cha akwazi yabo ubuthuntu ndikuningi kufanele ukufunde and ke khululeke ngoba usekhaya leli ikhaya elikhululeli ikhaya lenjabulo leli asikho perfect amaphutha siyawenza but lo maphutha senjani siyafunda kona kufana ummese mangabe uthenga usungebukhali ukusetshenziswa kwawo wenze njani ukuthi ube bukhali so akekho umuntu ozalwa ebukhali uyazitraina nawe kancane kancane ugcina unjani usobukhali so uthi mfowethu umqeqeshi Ngihlezi Ngimncenga uma efikile but still uyanqaba uthi into engiyicabangayo ukulala naye nje kuphela angisazi kumele ngenze njani akalona ngisho ne virgin so wayivala lapho umfowethu so into engisenzayo la ukuthi mfowethu kungenzeka mhlawumbe uza ngegiya lendlala yabo so the moment mhlambe efikile kuvakashelile usufuna sikhale same time engena nje endlini yabo so leyo nto kufanele wazi ukuthi enze njani iyamthusa yabo so izime kanjalo mangabe ukhombisa ukutatazela efika umuntu endlini sufuna nje zikhale khona manje wazi ukuthi leyo nto enze njani iyamthusa and mangabe ethukile engakhululekile esendlini yakho azi ukuthi imlenze izoba njani izovaleka ngeke zivuleke so kufanele lo muntu enze njani a relax umenza relax mayefika nje ungatatazeli akujahwe indawo hlala nje naye nizixoxela into zenu ungamqala nje ngokiss emva kwesikhathi othi nje kiss ubone ukuthi uyayithola ne resistance oke ngithi nje ubone ukuthi uyanqaba yini yabo so mangabe enqaba uhlehle and umtshela ukuthi ayikho inkinga mangabe ungekho ready so buye senze mhla usu ready yabo kufanele ube nesibindi umtshele lawo magama ungezi ngegiya lendlala yabo mangabe umtshele lawo magama naye uzobona ukuthi hayi ngoba ujahile ukuthi kwenziwa lento cha awujahile as much as ufuna ukuyenza ngaphakathi but ezinye izinto kufanele ungazikhombisa uzame ngonke indlela kwenza njani ukuthi uzifihle but uma uhluleka ukuzifihla uyambona ukuthi uyanqaba and busy uyasondela ke nawo kahle vula awuyini soshesha kancane uyamncenga akhohlwa mfowethu ngeke azavulela ngaze kuphela 5 years wonke yabo because I understand yabo so but unye kufanele uunderstand phela ukuthi amanye amantombazane adlula ezimene ezinzima mhlambe before khona isimo akadlula kusona mhlambe bake bamnokubeza nangokucansi mhlambe ngakho uthola ukuthi akathanda ukuyenza lento ngoba imvusela imicabango emdala eyenzeka izimo ezenzeka before yabo so kumsebenzi wabani kumsebenzi wakho ukuthi ukuthole konke lokho ukuthi kungani engafuni yabo uhlale nje naye ukhulume naye nizixoxele umgubhe kancane and find out ukuthi yini inkinga mhlambe ngampela khona isimo esimenza angafuni yenziwe lento yabo mhlambe konke eyenzeka before but umsebenzi kabani umsebenzi wakho ukuthi ukuthole lokuthi yini eyenzeka before but njengoba ngikuonisha ukuthi na ungezi ngegiya
lendlala. Mangabe uzangegiya lendlala kungaphela u10 years wonke intombazane ingeke izivulela. Thothi kufika omunye ayithi 1 2 nje kalula njalo akulunge yonke into ngoba akezi ngegiya lendlala. Uma enqaba mtshelela umagama nje ukuthi ayikho inkinga mangabe usu ready sizokwenza yabo ukhombisa ukuthi nawe urelaxile awujahile akuyona yonke njoba ekuvezela lapha ukuthi uthi into engiyicabangayo ukulala naye nje kuphela yabo ukukhombisa ngempela ukuthi cha ulambile ngempela. So into wrong leyo and akukhambeliye kahle mangabe ethole leso sithombe kuwena yabo. So akufanele asithole akufanele abone ukuthi uze ngendlala. Indlala as much as uhala ulambile ifihle yabo. Zama ukuyifihla ungayivezi ngoba uyiveza kwakho ngeke izinto zizikhambele kahle yabo. So ngithemba ukuthi uyangizwa ke mfowethu. Uma unesifiso nje sokuthi mina nawe sibonisana ungambhalela umqeqeshi wensizwa ku Facebook ufike usearch umqeqeshi wensizwa uzolithola ipage lapho. Khona nenamba futhi ya WhatsApp singakwazi siphinde sixhumane kuyona noma ungibhalele ku-email engizoshiya kuyona le video. Shabu ke mfowethu.